era chairman wa Baba Media Group enda okwebaza abanamawulire mwana Busoga olw'omulimu omulungi gwe mukola ate era okubanga muwandiika ebibi n'obuvunaanyizibwa aye mwakuuma obulungi bwa Busoga. Ndikwenda okwebaza nti ennaku dino muli bantu babavunaanyizibwa nnyo wakati akuba obuwa akola ki kubanga okuba katuukira n'omumalawo ofiisi oba okoze eki gimazeewo era osobola okwidda wa mukoba kyewandi mukobye mu public. Ndikwenda ino okubeebaza mwebale ino mwebale enjala. Twidda kuba ne district ennungi, twidda kuba n'ensi Uganda etuzaalanga nnungi. Amaka gano gakulibwa omusaadha, gabaamu omukyala, gabaamu abaana, era Baba Kyabazinga yatongeiza omusaadha n'empango. Kampeyini eyo ey'omusaadha n'empango n'okwiza engulu ekitiibwa ky'omusaadha mu maka. Omusaadha w'ekitiibwa akola ki? Omusaadha w'ekitiibwa abisa atya abaana be? Amaka ag'ekitiibwa gafaanana gatya? Gatyaime omusaadha. Omusaadha w'ekitiibwa tinaakuba omukyala. Omusaadha w'ekitiibwa n'akulembera amaka. Kuba ni Katonda yali atonda yasooka kutaawo omusaadha. Naye ate olw'olubiriizi Bayibuli weetukoba ife abaikiriza, kuba buli lw'oikiriza tobuuza nti ate olw'olubiriizi yakola omukyala. Tuli kusaba abaami tukulembera amaka mu Busoga muno. Tuli kusaba ab'ebika twizeewo amaani g'amaka. Basebo ne bannyabo natambula kwera nalwo okuwamu amakadaaga niba nanga abandi nti amaka tigalikola bulungi. Bwe nali ekagumba ni chairman Maxwell Kuwembula yampa enamba ediri tumalamu amaani olw'okuba nti amaka gaife gatandise okusebenkera. Abaana abawala mu maka n'abaana abato mu maka tituli bakuza bulungi. Abaana baife abawala bali kutolanga amabunda nga bakali kwetuuka. Bwe twali ekagumba nakoberwa nti mu bakazi ebina abaali bali kunywera eidagala kadwaliro ke Namusagali, abaana 40 baali mabunda ate nga bakaliweza myaka 16. Kwabo abaana 10 baali balwaire bwa bulwaire bwaife buno obugema ife abakyakaze ino obwa siriimu. Kiritegeeza nti bababa ni bamaama tuli kuleka abaana bano. Olunaku olwo nali ndi kwevuga mwene nayagaana ku ssaawa endala abaana abato bona bali kutambula bali kwira mu station eri emizaano. Abazaire tuli basaba abaana mubakuumire mu maka. Abakulu b'ebika omulenzi oba omusaadha yena awo omwana enda nga akali muto tubaswaze tuireyo mu nnono daife dene dire oba tukuba kibooko okoti kumenya amateeka kuba kukangayivula. Bana Busoga ezirawo singa tetukuuma miti mito. Nambugwe Kileya muli tiyankuza nga enakuzibwa tyandibaire wano nga katuukiro wa Busoga. Kuba nina ebyange ebyokola bingi aye nemerere wano ku lwa Busoga okukolera Busoga okuwaayo obulamu bwange olwa Busoga. Tuli kusaba banange abakulu b'ebika abakulu b'amadiini era we naviire wano nayogere ku n'omukulu Matovu atwala abaisiraamu mu Busoga, nayogera ku ni bishop era nayogera ku ni bafaather bangi. Nja kutandika nga meetinga mikwano gyange abatwala eddiini ly'abaisiraamu tutyame twogere ku nsonga eno. Meeting ba bishop, Mothers Union, aba LC, village health care teams tube nti tusobola okukuuma emiti emito. Baba Kyabazinga eyo ni message yampaire ku luuyo olwo. Banange Baba Kyabazinga era nkobye nga wamu ali kuwagira ensambo ya president ey'abantu okuba ku mukululo gw'esente. President w'eggwanga ati musanufu mbwajja mu kanisa abo n'abandi kuime nga muleete enkenga d'ebikaado 2
mwaditayo baditunde batole mu ssente kyali kwetaaga mu nsi eno yonna nti iwe gy'otunda enkenga David ebikaalo mu kanisa oleeteyo ssente bana ndikwenda obakobera nti abasoga batayo bagayiga ekanisa ekereziya emisigiti mu Busoga gyona gyona tikidabaawo family mu Busoga tidida kubaawo tuli kusaba twire kumpisa daife deira yiba nange twabaki omwana w'omuzaala tikitegeeza nti muwe ssente olunaku lw'omuzaire muwe enkoko ento akule n'enkoko eyo ngaidi nti enkoko evaamu ssente tirowooza nti abasoga tuli baavu ku nsonga eyo tuli kubasaba omusoga yona wooli omwaka guno guli kwira tube mu nsonga y'essente wenviira awo tuli kwenda baba Kyabazinga era ntumye ku nsonga y'obusika ensonga y'obusika mu Busoga muno tuli gitafutanga bubi kyategeeza nti omusika ni mwene itaka kyategeeza nti omusika aidatematema mu itaka mbagano wolingirira buli Musoga average land holding wolingirira itaka nga tubaza Abasoga mwena twakubyamu itaka lye tulina tuli mu eka ndala na kitundu buli Musoga aye ebirobera byakubala eriyo n'abazira aye kitutuusiisa okusinga buli we tuzaala tugabane itaka buli lwe tufa tugabane itaka banange tuli kusaba Abasoga tuireyo okufuna empiya mu itaka nga family okuli registeringa nga twena nga family tufunamu empiya wakiri tulireka awo tulipangise tufunemu empiya aye bwe tuli kujja mu maiso Busoga ejja kufuuka akatawuni akatali kategeke nawalala awene ndi kwenda okutuusa eri Obusoga nti banange bulungi bwansi ezira muntu ajja kukyusa Busoga okutula kwifa Abasoga bene bulungi bwansi Kyabazinga alakulagira tuizeewo bulungi bwansi tuli kwenda okusaba abeerusi bona mu Busoga tuteeyo olunaku ng'olunaku olwo lwa buli muntu kulima ku kiketezo ekiri kwenjira banange tunakituusa awa okulindanga gavumenti eide etulimira amagira waleka eisubi walima ennimiro waleka mu maiso go eisubi twakuzibwa nga bulungi bwansi ekyo kyategeeza tuli saba abeerusi tuli kusaba ba district chair abandi kwife tuli kusaba ni president alifuula iteeka nti buli lwa mukaaga tukeere tulongoose ebyalo tulongoose ensulo tweyendi aye titwetaaga kutuuka awo Abasoga twireyo ku bulungi bwansi mpegano Basoga banange nga tukayogera ku bwa bulungi bwansi ebiseera rani bino basebo ne banyabo nabaire ku eruuka mukubuulira kwa Reverend kulumberwa maama wange Perpetua Waigumbulizi Reverend yatukubye nga government aye ate nga kyali tukubira kyona kiri mwensa baba president ayina ebintu byasuubiza mu Busoga muno era we twaliyo ni Kyabazinga wa Busoga ndi kwenda okakasa Abasoga nti ebintu omukulembeze w'eggwanga byasuubiza baba Kyabazinga yabitaayo era omukulembeze bwe yavaayo yatukobera nti ebyo byonna byasuubiza mu Busoga Kyabazinga byamuwa aida bituukiriza Katonda anambye nti era ninze ntegekera ensi eno ndi kwenda obakakasa abasebe ne banyabo nti oluguudo okuva Yambakoti paka ekamuli paka Bukungu twagira okuwuumula nga omuwandiisi w'enkalaakalira ewa Ministry ya Finance ng'alumpeereiza ku meeza yange ng'atwala ebyentegeka mu nsi yona kuba mu ofiisi eyo buli gavumenti kyeyewola nkitaako omukono ndi kwirayo olunaku lw'enkyo nga tuuse ku ibiri tunajja ofuluma ku isatu ng'oluguudo olwo ndutayire ku Siginimaaka eikiriza gavumenti okwewola ebintu bino ebindi tubirimu ng'abaana baimwe tusobola kutoola byama bya gavumenti nimbyasansanguza wano aye ndibakakasa nti oluguudo luno tujja kwewola ssente nga gavumenti erijja okola oluguudo luno aye ate Abasoga n'ensi yonna ndi kwenda okubakakasa
nti wolingirira oluguudo okuva Eidinda paka e Kampala oluguudo olukulu mu Uganda muno tiruterevu kikutwalira enaku dino ssaawa 5 ku 6 okuva e Kampala okuyita Eidinda. Omukulembeze yatuwa oluguudo oluva Eidinda highway empiyaka okujja e Kampala. Aye twetaaga trillion shillings, trillion mu Lusoga oba niki trillion abandi baketa akatabalika Kalamba ne billion 2 biti okusasula abantu mu njira eyo. Kyokka sente edo osobola odikolamu kilomita 3 edda oluguudo nga wana Uganda twena tutuuse twekube ku mutima nife bene tuli kwefiiriza ebirungi ye bino ebyensi tulwanira byaki abantu bange ab'ebudondo n'abalabula eri yali azimbyawo mu njira ebiyala n'abalabula webale ne wabimenawo kuba ife awo twidde nti ni gavumenti yasasulawo we muli kuzimba ab'amasanalaze g'aba Japan basasulawo mutalowooza nti tuli basiru mutatandika kuta gavumenti mu buzibu kulemererwa tukolera bintu birungi awo basasulawo ate gavumenti endala eno neyakola ki neyasasula.